jaartii ta'e wajjin kophaa baatanii maaltu nu barbaachisa akkamitti waliin jira maallaqni akkaataa nuti seebii itti godhu jirru kun akkami maal godhuu qabna ijoollee teenya tanoo akkam godhuu qabnaan maal haa ta'an yoo jettanii jaalawwan kiyya ka islaamaa wajji teessanii wajjin haasofne hay maaliif waliin hiikne wali hiitan malee obboleessoo tana dhamala ta mudhii sonsaa oduu qabduu mobaayilii namattaa goggogeeti onnoti la lack of communication obboleessoo girgiddaan dhawiiti mobaayil jaartii tee wajji haasawu jaartiin teenya tun jaalawwan kee islaamaa wahii gabra namuutuu yoo ammantan isin gaafadhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam mana keessa dalaguu hin turre kophee isaanii ta irraa citte bi'abii huwa ummi sallallahu alaihi wasallam hodhachuu hin turre tanii dardaraa miti qeerroo babbareeto naami hoteela geessu waan garii gargaaru yeroo hirriba irraa kaatan isin sitaaraa tottojitanii makaddaasan tatarrisu wallaahi ni haaroo الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله جلالا أجائبا نغرسيستني وحقا وهنقود أنه ربي نشوفاتو إخلاصا في اتباع في صدق في استقامة ربي نواغنو والله يرون أكس جيسان أني هدو نغد چيزيسا كيساو ومانتن أني جرامتي كراميك أني رون جرتي بيتي أني مسلمة لمي كينيا في زيرو لالتي ننغم مجيسو nama tokko yeroo wal fuudhee adda ba'ullee wallahi waan na gammachiisu miti nama aylii qabu qalbiin jiraatu taatillee waan nama gammachiisu maaliif ni beeta maallaqa akkasitti san cufa baasu miti garuu rakkooleen garii maali ni beetani ammaan tana tuni barra addunyuma guutuu jirti beete gaafa tokko yaa dardara islaamaa hin sodaatinaati fuudhaa je'eetitiin jaalawwan kee islaamaa gorsallee gorsi'an tokko gaafa tokko qabneetitii viidiyoo sanis feesbuuk irratti poost goonaanini naafintaanee naan je koomantii jalatti bar daakis ka ajaa'ibaati dhufeetitti bar waan imoojii ja'an sanii jiraami like love care kofla hahaha ta jettu jira bar taan imimmaani jiraami aangirii jira daak dhufeetuma aangirii sanitti qabee booysa akkamitti kana sambooda maal jenne ni beeta aboo makaddaa qabattee yeroo beete gaa aboo rabbi makaddaa sitti abarreeji jenne ragee akkasii miti boo maal taate ni beeta irra hedduu bakkee ammas itti badde yeroo garii maal seetan ni beetanii jaalawwan kee islaamaa gama dhiiraatirraa nuti boo rakkoo qabna boo takka boo wala haa komannu komii jaalalaa takkaa jiraa miti maal seetan ni beetanii jaartii teenya tana lack of appreciation jira irra hedduu amman tana jaarsaa fi jaartii maaltu isaan hiikaa yoo jettan waan biraa himuu maltanii cufni keessan mee nama tokko gaafannaa achirraa jidduu mee jaarsaa fi jaartii waanuma tokko kanaa himtan gaa hin sodaatinaati mee maalitti walii kan mee nam tokko achi birarra waanuma takka hin sodaatinaa gaa abalu hin jenne bar namummaan tokko harka baasaati waan akkanaatiif hiikaan san dhufte mee maal jettan hay sodaatanii haya unnu inni baase haya wal mariyaatu dhabu haya gama kanarraa isaa baase haqa walitti himuu dhabu achirraa haya ati shari'aa irratti ta'uu dhabu haya nama biraa gama sanirraa haa teessoo haya guddoosiiti walii galtee dhabu tanaatu tuutu hiikaa akkasii mukam jaarsaa fi jaartiin walii galuu dhabu eenyutu je isin keessa nama tokko jeera amma nama biraa yoo laalte laa nuti gaa naamusaatiif akka gaariitti waa keessa waa saniif hin dhufneeti mana hirriibaa rakkootu jira san hima kaan ammoo maali mani beeta rakkoo maallaqaa gaafa tokko an riisarchi irratti laaleetitiin 192 ta Itoophiyaatiin daataa isii hin beene malee ta biyya biraa maal ni beetanii lack of communication jaarsaa fi jaartiin ta'anii wajjin haasawan jaalawwan kee islaamaa ofii naa godhaati na offolchaa isin hin jechaati ganda keenya gurbaa tokkoo fi nikaa godhame jaalawwan kee islaamaa intala bareedina anaa miti obboleetiitii yaatu agari ani waa hin dheene aruuza obboleetiitii yaa naayim
yaa hakaa naan jette obboleettiin xiyyatu lubbuu naa baaste anaafisii walii saahiba bakka jirtutti rabbiin shamarran teenya cufaatu rabbiin waa tiksu maal jette ummul hasan jedhaniini juharaa jedhaniini bareedina isii dhiisi naan jetti bar yoo laalteen lafan laaltuu tan obboleeso hin qudhituu jettee boo namaafu bishaan fakkaatti naan jette garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa baatii sadii dakkan dakkaa ta'e manni isaanii aboo kanaa miti gaa ni ulfaata gaaboo jaaloo baatii sadiitti immoo akkamitti adda baatan akkana ta'uu hin qabu ja'aniititti gaa isii tana hin deeminii ja'anii gorsaniin gaarii miti rakkoon jiraattus gaa furmaan ni jira ni finnaa jennaa inni maal jettanii beektanii jaarsi kiyya miti mobaayil miti sa'aa 24 inni akkanaa jette obboleeso qabatee mi irraanfateen as cinaa jirti obboleesoo jaartii bareedduu oduu qabduutiti ati mobaayiliin taphattaa yaa miskiina bala eegaa meelaaliga mobaayil irratti goggogee inni hunnuuti like እንዲ የተባለው ነገር አየ አደ ምስኪን ወላማ ምስኪን obboleesoo tana dhamala tamudhii sonsaa oduu qabduu mobaayiliin taphattaa goggogeeti onnooti ilaal lack of communication obboleesoo girgiddaan dhawiiti mobaayil jaartii tee wajji haasawu keessaa'uu jaalawwan kiyya ka islaamaa ammaan tana irra hedduun namaa bara babeekamuu fadhaa miti yeroo beekamtan faa ilmi namaa isin cinqa yoonin isinin jiru silkii isinin dhawee saka hattaa atii fi isii yeroo akkan arkan obboleesoo qabii flight mode irra kaayi maal sii dhaba anna isiidha isii wajji haasawu wajji wal mari'atu taan ammoo lack of appreciation hin jenne jaartiin teenya tun jaalawwan kiyya ka islaamaa wahii gabra namuutuu yoo ammaan tana isin gaafadhe rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana keessa dalaguu hin turre kophee isaanii ta irraa citte bi abii huwa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hodhachuu hin turre adhaanumaa fi barkaraa masgiidaa deema malee giifti Aishaa radiyallahu anha ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alaihi akkamii jennaan mana isaa warra isaa haajaa isaanii keessatti jiraata haajaa isaanii keessatti haadha waan isaan fadhan annal ilmu bishaan fidu garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa nuti ni goona dhugaa walitti haayimu aboo wahii gabraa dubare mee obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammaan tana isin horii dhabdaniiti gaafa tokko mee arraan tana yaa jaalalleetiyya yaa bareeddutiyya yaa guddishaatiyya arraan tana naaqana hin godhinii ala baanee nyaannaa akkana jechuun hin jirtu arraan tana hiraata dhiisi manatti hin godhin nun deema jennee arra fataazanaa jennaa jettee jaartii ta'e hiraata baastee yoo wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru narraa qabadha hamma duraan isinii daleeydu sandalan isinii daleeydii yoon isiniin jeekam jettan garuu horii ni qabna hin beenu walla sheekootii masgidaatis gorsaa kanaa godhaa jaangaa rabbii jira wakam jette eegaa ay dhugaan isiniin jaabara jaartii ta'e fuutee deemu gizee waan takkasii goote galatoomii baarakallahu fiiki rafa allahu qadraki rabbii yaadaa muraada keessi yaa guutu yaa hubbiitii wallaahi an barsiin jaaladhaa bar siifimee dhiyootan warabbil kaaba naaf hin himne siin jetti hunnuuti ammaan sii maana dhageeka wallaahi an lubbuun sii baasaa yaa jaartiti yoo jetteen gammaddee moo hin gammanne haa dubaree isinoo maaliif qorqoddan korsii isinii kanninu tana rabbii jira booy ja'iin akkunumatti tekstii ammaan tana zamanni damana teknooloojiiti miti hubbii siyaadeetiin jira jettee yoo ergite anis siin jettii bar lack of appreciation gatii guddaa isiif kannuu dhabu tanaa tutuutu isaan diigee yoon isiniin jeekam jettan jaalawwan kiyya islaamaa waan biraa haasawa maallaqa laa jaalawwan kiyya islaamaa yoo tujjaarummarra dhalate malee bar namuu miskiinuma eeguma sanii isaaf dabarte rizqii bal'oo halaala isaa rabbii isinitti haa cabsu boo maallaqni warabbil kaaba ni dhufa keessaa'uu fuudha keessatti moo meelaal takka sallu ala nabi isma aba rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta dardara sodaachuu fuudha sodaafillee isiniifillee tana isinii taati maal jeeni beetanii wal hadiithu rawaahu al-imaamu ahmadu fi musnadi wa abu daawud fi sunani wa ibnu maajata fi sunani wa nasaa'iyu fi sunani wa sahaahu allaamatu al-albaaniyu fi sahih al-jaami شوف سانيتي في ربي الرحمة أقول رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله أونهم
ذاتولي سدي الله الرتي سبت هذا الله الرتي حقا أونهم إسان سنغرغارون الله جل جلاله جالوون كي كسلاما نمس دين كان أنا توتو غرغارا جئتي وبي إسان نفسيني ورأى الدنيا في آخرة الرحمن وبي إسان نفسيني الرئيسين أتاز أنا تو إسان غرغارا جي سدين سنكيسا توقفانا يوني بيتني المجاهد في سبيل الله إسدولاته كرا الله كيست نمني في سبيل الله سيفي إساق أبتي جالوان كي جهادة سيني يو مسكينته دريسته ديبئا يو دوئي أمو شهيد داتي فردوس الآلة أركتا ورى فردوس الآلة أركتا ربي سيناتاس كدرا كرا ربي كيست لغم مادان إخلاصا ججما إساسا أولغدو داف نمني به يو ديبئ دريسته ديبئا مالف بوجوسنين ديبئا موكم كدرا كان كلمدا والمكاتب الذي يريد الأداء إسا قلمي فماتي غافة درا غبراتو جرابر جالوون كي كسلاما غبرا إف قلمي سي غوتا إسا برت باتي جا كيسا بلسا نباسي ورين الرجرو ميكا سيف كفلا كم إبا جان كم إبا باتي جان كيسا سيفين كفلا جان والله الذي لا إله غيره ربين إساف مجيسي كم إبن سن إفرا كفلا أنا تو إسان غرغارا جيبر قدوان جل جلالو كسدفا جالوون كي كإسلاما والناكه الذي يريد الأفاف إسفود بربادو إني سنو كهرام الرا زين الرا تكفمو بربادو جركنا أنا توتو إسان غرغارا مي أمانتنا كنتيبان بيا بريدو تيساني أرانتنا أنا الرا ونفيت يوسنجي أروزك أنا سيجفا كم إبا أبو كم ملينا هاتو يوسنجي أبو قلبنا كمين نمسبت أبو بر إني بر تجار غلم صوتي بر yoo dureessateesga akkas jettan namakum abbaa addunyaa fi akhiraa qabu anaatu wabii isinii seenaa jee namni tokko zinaa jibbinsaa fuudha seennan warabbil kaaba gaafadhaa abbootii teenyas sheekoolees ustaadotaas gaafadhaami gaafa duraaniitii fi amma eega fuute san horii yoom irra qabdaa yoo isin jee eegaan fuudhe boodaa yoo isin hin jenne afaan dirree dawaatiin narrattu faan isin hin jaa ni dhufti garuu jaalawwan kiyya horii miti ka adda namaas akkana yoroon jiru horiin hin barbaachisu jechuu miti horiin akka waliin agarru ikonoomii addunyaa kanaanneessu jiru horiidha garuu horummaan kun harka dhiira saalihaa yoo seene meelaal waan meeqatti godha malee horii miti jaalawwan kiyya islaama akka bulchaa mu'mintoota amiiril mu'miniin abi hafsin umar ibn khattaab radiyallahu anhu والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا إسات باسي رحمة الله عليه رحمة واسعة اللبوتية والقنمتي سالات التنين دركاجي مالف جنان ربين إلمان غاري إسا قبرو أكنا أكن نوفيجي وان إرافو في والله لبر ملي مالف فوتاو يتي أبو كانس فودي كانس دوئي كراكينيا كانوا أبو مالف فوتو أبو متاتو تن نو ويبو لبو متيان إفك أبو ردبي ani boo re'eetuma abdilqaadir eegee micciree nagadhiisee sin jaa boleso laha akkanaa miti maaliif fuudhuu feetan jaalawwan kee islaama ilmaan rabbii gabbaran jalla jalaalu rabbi yoo niyyaan teessan waan akkanaa taate gammadaan isin hin jaa rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa gammachiisu laal waan akkanaati jaartii teessan waliin mobaayil achi kaayiiti wajji haasawi faranjiituutu waan akkanaa jaa garuu waan nuti hin beekneefin an faranjii sinjii malee ulamaa'ii bara haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu amiiril mu'miniin akkana hin jenne radiyallahu an me time yeroo lubbuun tiyyaa jiraachuu qabdi bara lubbuu tee wajjin kophaa baatee teessee rabbi katti deeggartu du'aa katti godhattu jaartii tee wajjin kophaa baatanii maaltu nu barbaachisa akkamitti waliin jedhu maallaqni akkaataa nuti seefi itti godhuu jirru kun akkami maal godhuu qabna ijoollee teenya tanoo akkam godhuu qabnaan maal haa ta'an yoo jettanii jaalawwan kiyya ka islaamaa wajji teessanii wajjin haasoyne hay maaliif waliin hiikne wali hiitan malee hay wali hiitan jaalalti jaalawwan kiyya ka islaamaa ni moofuutii bara jaalalaa mitiiti diina islaamaa maamalkachaa maleedhaan ka arkanne kana imaanni ni moofa waa yooniin isiniin jeekam jettan jaalala dhiisiiti yoo imaanni jiraate bara jaalalti ka jirtu saa wallamaas akkasigaa imaanni nuu ni moofa waa tanaafi fasalullaha ta'ala an yujaddida allahu fi quluubikum فسأل الله تعالى الله أولانا تي كرداجي أن يجدد الإيمان في قلوبكم إيه هنو لفظ نسيكن إيمان وان قلبي تيسن كيسا جيرو أكا الله إسني هار يومس الله كرداجي جاللاس نمو فمتي هار يومسو قبدنين أكان إسنين فوتني دردرامتي كيرو ببريتو نامي هوتيل جيسو وان غري غرغارو يرو هري براكاتن إسن ستاراتو توجدني مخداسا تترزو والله نهارو يمتي مالي
yoo akkuma ammaan tana waliin jenne mobaayil teenyaan feesbuukii fi tiwiitarii fi maarree irratti mashguula yoo taate hay maali boo ani wahiin si fuudhe hunnootii jaartii ni qabdaa jettee si dhiistee si biraa deemti. Fi dardarri ammaas takka tajennu maali ni beetanii abbootii teenya warra as keessaa shamara qabuu fi ispiikaraanis yoo ayyoon teenya faan manatti nu dhageesseesi irra hedduun dardara fuudha waa hin sodaanne ni beetanii. Warra bilkaaba waa fuudhan sodaanne garuu maal sodaate qallabaa fi mahariisan sodaate. Akkasii moo kam? Ani biyya keenyatti ammaan tana intalli takka yoo dubra taate duraan kum sadii ammaan tana kum shan geessan asitti yoo meeqa kana yoo dubra taate. Laki mahariin baana maharii laki waan bara mana isaanii nyaata akkasii ruuza maarree tanan baanuwan mahariin isii fudhachuu qaba bara isii fudhachuu qaba. Kum diidamii aboo tanaafi dardarri kun cufaatu singili gaaboo. Sheekun Alfaadil kumni diidam guddate gaa hin guddanne sheek. Achi bakka muhaadaraa san du'aa'ii maayii kan nu godhe isinii misa sheek. Rabbi umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii hojii rabbi isiniif haa kennu. Maaliif dubaree dura nuun dhaabbanne sheekun Alfaadil isin wanta na dhiisaa jettaniini. Aboo gaa kumni diddam qaalii gaa. Aboo ikonomii ammaan tanatti moo. Ani jaartii tiyya qarshii kum sadiin kanneef. Wallahi silkii dhaweetiin gaafadhe mahariin ta'e meeqa akkasii taatu warabbil kaaba yoo qarshii kum kudhan jette an kum kudhan nin kannaaf diddam jettu diddam ammaan laqa qi akkuma hadiisa rasaasa nyaadhadheeti guyyaa san rabbi jira boo rabbi riskii nu qonne rasaasa nyaadhiseetin ture meeqa jennaan ni qaanfatte miskiina dumbulloo takkaa bar aboota akkasii rabbi isin haara tokko ni qaanfatte boo takbiirtallee mooraalillee namatti hin gootan boosiin. Wallahi ini sininja meka jannani ni warabbil kaaba jalo won ke keselamatan rabbi fin jabo hin fadu nan jette on sinje kamiyat garu ani akana je editin sheikhanis sheikh fadilati sheikh abu muhammad abdul razzaq hasani tutu hafidhahullah wa raisatun nikana wode ummata biratis nim bekamiti gasi ummatan gafade gafasan kum sadi ammantana kum shansinti obboleeyyan kiyya akkamiin godhanii beeta halkan odoon isitti hin dhaqin poostaa keessa kaayetiin siree teenya kabata jala kaayee yeroo mana seennu kum sadeen san baasee itti kanne yoon du'e liqiin isiin irra hin jirtu boo. Allah miskiina wali qabam. Irra hin jirtu halkan nama duraa ofirraa kaayee obboleessa ofirraa kanneetiin jiran sin jaan. Ammaan tana isin keessa bar warra garii fuudhe faa hin kafalle ammaan tana kafala ammaan. Ay tanas ni jir wait agami duai gawalu gab ati buta jirta ilmu ni gabda abo rabbin ilman salih unnu akka kayti kana warra se rabbi si akanu gabo abo warra maqasitti godu rabbi si akanu ati sirra jirti lekin amalle abo dalla giti kamali rabbi jirati أنا كرني هنو أي خلي بالك إزاي ورب الكعبة هل كانوا مدراتين كرنين سنجاب بلسو do أباكيا أي لكي بر دوتو سيرا أمباني بر أي وان إسيتي أي ربين كنا فيه جنة جالوون كي كسلاما يو إسين سيديز دي بلولا حالن تانين نغيان بريدا نيادا جي بركاسي مالي do كنف أچي بر أركا باسي مال جتن شيخنا أبو ربي عمري سيادة رسو غاو لا قدال لك مال سيتني بيتني إيجا والفوتن جالتي أكا هاريومت والله وجهها سوا وجه جمدا والجالدا والكبجا في أمس أن ننقل لبر ميتنا لالتني تنجني جواب سنة وكم يتشيخنا تنجني جواب سنة أو ولتين إيرسون تكجاتنا كوفا كان جونا أيما سمال إني بيتني أنا من تنجافا ما من جرتوس جافا أبون جروس ربي رحمة ساني فاقولوا إساني نعرفه نمو دوي شوفاتيفو إساني سوكو Alhamdulillah. Adikumullah yuslibal. Isani sok takka agarin beku. Garu ka akka keenyatti teknooloojiin guddattee I love you I miss you ka waliin jenne sokkaniin beeku. Maaliif naamusa isaanii bareedaa san maaliif irraa dhaaluu dadhabne? Irraa dhaaluu qabnaa mara. Naamusa adaba isaanii san jecha itti deebisteen beektu inis itti deebiseen beeku
takkaat illee isii dhawee hin beeku wallahi agaree I love you je'een hin beeku waliin hin jenne nagayetti jaalawwan kee islaamaa amata dheeraa ummanti ya gaafa duru ama 67 moo kana isii amata 17 fuudheen abbaan kiyya yoo xiqqaate ama 50 jiraatan takkaa sokkitee hin beetu naamusa akkanaa maal isinis yoon amma isin gaafadhe akkasii bar akkasuma miti umman teessan takkaa sokkitee dubaree nuti tapha kana jijjiiruun qabnu boo aboo bar afur lama yoo taphatan kubbaa 5-3 taphachuun hin jirtu aboo tapha haa jijjiirru gaaboo kam jettan arrarraa eegalee taphanii jijjiirra warri jettamme aboo takbirtaa lubbuu teessaniif isin kanna rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu warra hin fuune rabbii isin haa fuusisu ka fuudhe ammoo rabbiin gargar hin baasin haajaa teessan ta isinii jabaatte mara rabbii isiniif haa laaffisu riskii teessan balloo rabbii isinitti haa gannu yoo riskiin teessan ol jiraatte rabbii isiniif haa buusu yoo gad jiraatte rabbii jalarraa isinii haa baasu yoo fagoo jiraatte rabbiin isiniif haa dhiyeessu yoo isinitti dhiyeesse isin haa nyaachisu yoo isin nyaachise barakaa keessa isiniif haa kaayu warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii ilmaan saaliyaa rabbii isinii haa godhu asumatti dhaabna allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته